ki khubor ka bate CTV lawan rashapi ta ka Frank Motors ka Tata Safari ka SUV ka bapaw tam jong ka India minta kalami ha ka jinglong batmai ringkat bat khatsan teligi features baningkong e ha ka segment la play ye ki booking but ya ki jing tip bakhambnia one shaka Frank Motors light ko ringi lani phone hau number hinyo not sausan ar not hinyo khanda hinyo lai Katanat puli puthi jongka sarkar jelah kabla thongi ke jing toket kelalap bagi dan omduna yaka khatsan na ka 6% ki Skul Rngai Rilum Khasi Jaiñtia bat Garo jong gani ke jelah Meghalaya ya kani le thu the president jong Meghalaya Upper Primary School Teachers Association ubabu Kenneth Shadam ha ka jing kren bakla pathai ku bor ha ka lai pho tarik unai weng araja ar phulai bakat kum ke jing yo jing tip jong u na ki officer jong katanat puli puthi ki bidang pelong ke jing toket ke babnya ban lap ya ke jing don jong ki Skul Rngai ha ka jelah borok kawai idam ki Skul ki ba dinong kai yo ay tulok ndai ndom student kung kita kita bagi kami adalah pembau kita di ofisar kita mampu dan ya tu kata mo nama itu kita so kenal dia dengan ya tu kata ini bila dialek safil banyak survey banyak investigate bila kita di Skul kita nanti kategori seperti apa ada di deficit ada di government ada di adop kita armut di mamitai armut di kena Skul Lai sama di memitai dan kita. Kami kalau orang ada state, kami kalau orang ada state tidak di nanti pada anu kesorkar kan sok di sini kan. Dengan orang itu anu terlibat mulai kita buat kerja sokan di Khasi Jaiñtia Garo dibuat ni. Nama orang itu anu mereka berapa nak si orang malah saya 15% kita kita kejumiaran jemaah bagi itu di education officer kita lecture free ya tu yang ada kejumiaran lokal dia bisa itu dan nama ya tu dia kerja itu